ke tlo leboha haholo matla a lenyelo ile ntate Ndlovu Shalom Ebenezer Apostoli. Ke tlo leboha haholo hobane ke bone haholo bophelo ba ka bo bile le phethoho ha e sale ke kena ka hara tulo le sebaka sa kereke mona lapeng. Ke ngwana ana sokodisa haholo ka bophelo batswading ba ka. Ke santsane ke le dithutong tsa ka ke etsa matric 2017. Ke ile ka hlahelwa ke mathata ke yo ngola final exam. Yaba ke tlelwa ke sick ya ho qhuzula. Since ke qhuzula until ke mathiso hohle le hohle mona ka ska bothola bophelo. Empa ka baka la hore ke ile ka fihla ho Mira Service ya me Mandlovu. Empa ke bone diphethoho. The devil is a liar. Ke re Satan han ona le maka ebile a ke ka antlola hobane ha ke a botswa ke yena. Ka re serasa ka sekeke sa thaba ka nna se tla swaba. Modimo wa ka ke yena a tsebang diphiri le makunutu ka bophelo ba ka. Le batswadi ba ka ba ne ba dutse ba se ba ipotsa dipotso go ngwana rona kgathe ke eng o tsekiswang ena e kana. Empane ke die ka bona ka re Jehova ke modisa wa ka. Nke ke ka hlolwa ke lotho. Ho tloha ha ke fihla ha ke tloha mona ke bone hobane le ha ke fihla hae ke robetse le ke le motho a sa robaleng ke dutse nako go lenyanya ke ka swakiswa bo Taylor because the spetlele. Empa ka baka la go ke kene mona ka etsa di product ke le ka nka fela only calendar e ngotseng hilwa Jehova na balwana. Ka moga calendar eo ke ikentse lapeng ka kenya mona be ke robalang teng ka roomong ya ka. Ile hore ke ikeng ke nna yena ba bangata ke hla ho bona o titjhere le rato ke re a ke sebetse ke phela lapeng. Haibo ba bang ba re ke jalo wa hlapewa ba tsena o sitse ba bang ka ba senuleha ba bua mathata bona ke tsebe ke ba mele ditaba tsa bona. Hobane jwale ke a bona ho tempe nkgono ene re la ke hlapile 2 minutes sentse ke ina le lephuka ha ke tse kapo ke seqhetho empa only ka baka la calendar ke a sebedisa bile ke ditse ke tshwara ke tsho ke re I believe and I declare my life will never be the same again. Mna ke ndingulamntu othanda udumisa Channel 340. Ndimkhalisa kude kube 12 midnight. Ndazi ukuthi ngoyena ongummeli wami kuba uhamba noNkulunkulu. 340 ndingena kuye kodwa ngalo mini ndathi xa ndibona ukuthi nanku uPastor Ndlovu. Futhi ndabona ukuthi uPastor Ndlovu usematatiyeni apho ndawusondela khona. Ndazi ukuthi okay uPastor Ndlovu nazi ioffice zakhe xa upha kwa Browns nansi ikona uyakwazi ukuyongena. Ndathi ngeke soze ndingangeni. Ndathi noba andinayo imali ndixolela ungatyi kunempilo yami kuba impilo ihamba phambili. Ndizawuthi ndiyatya kanti izinto zami zihambele emva aziyiphambili. Ndathi kodwa noba ndiphethe 50 rand yephatha amanzi ndizawungena eofisini kaPastor Ndlovu. Ndaphinda ngenye imini futhi ndaba ne150 rand yetyiwe bomvu bathandekayo. Kuba ekhaya phaya umzali wami usweleke pha ngoFebruary. Ngaphakathi kwencwaba engekangcwatywa nazi intuku ngaphakathi. Sithe ezintuku maziphuma phaya kuthiwa zimvukuzani ke ngwelinye igama. Silapha zeza zihamba ngebala ke ngoku. Ithe ndakunyathela. Ndithi ndinyathela kwenye yazo ndiyathandaza. Idolo lami ladumba langaka. Ithe ndisamamela ukuthi idolo lami lidumbile leza kwelinye icala futhi. Ndathi unotshe uSathane uyadlala. Ndathi uSathane sozabe emkhulu ugqitha uYehova. Ndahamba ndayothenga ityiwe bomvu. Ndafike ndayitshiza. Ndafike ndayitshiza yonke iyadi. Ndayotsho ezikoneni yonke indawo. Ndithe mandisuka ndayigalela ke ngopha kulomgodi walentuku. Nditsho ukuthi ke namhlanje intuku iphumile ngegate. Njengoba ndithetha apha namhlanje intuku iphume ngegate. Into endiyibona ngaye ndithi uYehova umkhulu Yesu yesabeka. Ndiyambonga uPastor Ndlovu. Ndiyasibonga izithunywa zezulu. Ndiyasibonga izithunywa zezulu esibonile ukuthi kulomhlaba esiphila kuwo umhlaba omagada ahlabayo.
siphila nzima kulomhlaba esiphila kuwo bathandekayo kuba umuntu angathi sasathi uyathakatha ubungenato ndisibuza umbuzo ukuthi uzongena kanjani enkonzweni yopastor uthakatha asoze usihlaza uyazihlaza wawungena kule nkonzo yakho in Jesus name ndithi njengoko ndihleli phaya makuthiwa masiphakamise ikhandlela ebendizithengile ndeva siphuma inaliti ezandleni zam ndeva siphuma inaliti ezandleni zam